Indabendala imphica abadala ukhetha amakhulu umuntu omdala uthi inhlonipho ilahlekile ezingaleni zanamuhla sesiqhuba into alange uyisi imizi yobabazi yayiwisi indabendala imphica abadala yafica ukhetha amakhulu umuntu omdala uthi inhlonipho ilahlekile ezingaleni zanamuhla sesiqhuba into alange uyisa imizi yobaba iselede engwa zigijima nezingane otshwaleni uqala kwempela sonto kwaziwa yibo laba begijima namabhodlela ahlazana kanamhloshana belandelana zinkomo zeDP ungafunga ukuthi abotshwaleni khona bakuzuzayo wakhuza wababazi umuntu omdala wathi mzukulu okubuhlungu ukuthi lapho otshwaleni abanye ababuyi sebegwazene bathi impela yizuva noma nqobizile asho ngakhumbula usigidi mina umdlalo singawuqala ungeke incwadi yamaphupho engangifakazela uyayazi yonke lento ashakalela amaphupho ezikulwane sanamuhla balalo benyoni belithi impela sonto engenamvuzo walo uthi inyama babambe ngamawashi bagqumisa ingqadi badansela isidinqi senyama insuku ezisebenze eviki bacula yena uJohn isikanuko isikami sikafari yona lento ebagijimisa kakhulu lapha endaweni zokucima ukoma bese thi umuntu omdala hamba ubatshela ukuthi bakithi nosana ufuna ukuphila impilo yekusasa ngenamuhla ngoba umvuzo ithuba asangivumele namadoda endawo athi wona wanankinga njengoba ngempela sonto azobe semile ngephi nefoshole balungisela indawo yabo yokugcina kodwa-ke nomsebenzi walamadoda udelelekile nje uzinkulungwane lesi sizukulwane esitile lapha namhlanje washo wakhomba umuntu omdala amathuna ezigunguza akaziphatha ewakhomba ngenqindi ngoba nje kubuhlungu kakhulu ukuthi amadoda endawo uma sewenzile umsebenzi omkhulu esebagubhele nina nibaphakele ethayeleni bese befika ngo-10 o'clock ababahamba ngama-cops nibaphakele etafuleni kanti-ke sizizukulwane sanamuhla nisifundisane nisikhulisa ngamanyana ngoba lezi ngane yingakho zifa mihla namalanga baqathakiso kwamaphela ngathi bafuthwe ngedungu thina sibangcwaba njalo sakhali sasempophomeni saphamisa isandla sokunceda sihlala esitimeleni sithi mana ndodana le ndaba wayisukumela nje ihlalele phansi umeleni kambe nina manifike eqala lapha esitimeleni umuntu omdala nemsukumeli uma kuze kukhuphuka ushukela nihleli komakhala ekhukhwini la impela mina le ndaba kangazi ngoyiqoqela bani ngoba lamagwaba abawasithubana angeke thubana anifunda ukuzehlisa uthe kwelinye lamaphupho akho ubona iningizimu Afrika beyifulathela ilentsha elemuhle engasafuni ukuya phambili ibebe izinto ezenzakale izolo ikusasa liyafiphana wathi umuntu omdala qaqana amaqaphele kusasa ngoba abaphathi balelizwe balingcwabile isasa saqaphela uthi umuntu omdala qaqana amaqaphele kusasa abaphathi balelizwe balingcwabile isasa saqaphela nami ngizumoya walenkondlo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelele kanti nepensele bengibhala ngapho lapha ngelomsizi libe selibika usizi ngabe singehlela ngezansi yimo wakho nali ihleli ngezansi lithi imbongi usizi